pokazali smo vam, kako poteka naša storitev. Vsak dan vam dostavimo sveže sestavine in preprosta navodila za pripravo vašega zdravega in okusnega obroka. Te ideje smo prišli, ker smo ugotovili, da se ljudje prehranjujejo vedno bolj nezdravo, kar pa je posledica pomanjkovanja časa. Svoja mnenja o naši storitvi oziroma ideji pa vam bodo povedale tudi naše zadovoljne stranke. Popolna košarica mi olajša dan. Sploh ne vem, kaj bi brez nje. Popolna košarica je zakon. 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 Popolna košarica iz košarice v lonec.